slušaj sad. Znači, jeste vi danas gledali naš premijer Plenković je održao presicu u kojoj se on jebe sa našim predsjednikom Zoranom Milanovićem. Ti pogledaš, onda ti pogledaš Zorana Milanovića, Zoran Milanović Facebooči ko jedan krule na Facebooku. Pazi, jedan Zoran Milanović se spustio na moj nivo, a meni govore da previše psujem. Uglavnom, premijer, predsjednik. Pazi, to traje, kume, slušaj. To traje već 15 dana. Predsjednik, premijer. Tvoj tata ima ti imaš klempave uši. Znači, to meni tako izgleda, majke mi. To meni tako izgleda. Znači, naš predsjednik ujutro kad se probudi, on razmišlja, sad ću ja nekom na Facebooku jebat mater. On isti ko i ja. Tako i ja kad se ujutro probudim, razmišljam kome ću na Facebooku jebat mater. Znaš, on se je spustio na moj nivo. Eto, to je predsjednik. Ako on predsjednik, onda sam kume i ja predsjednik. I ja sam kume predsjednik. On nekom jebe mater, on ne jebe mater, nego eto kaže evo ovako ti izgleda između Plenkovića i njega. Ti imaš klempavo uho. Onda Plenković njemu odgovara, nije to ništa, ti imaš 2 klempava uha. Onda Milanović njemu, nije to ništa, ti imaš i kljuku, vidi nosine kakva ti je. Onda ovaj odgovori, pogledaj si malo nogu, šepaš. Onda ovaj, pa jebem vam milu mater. Pa jel ljudi zato porez plaćaju da bi se vas dva prepucavala? Ovaj kume danas sazvao presicu. Pazi, premijer države saziva presicu, konferenciju za novinare u kojoj se on obračunava sa predsjednikom, ovaj njemu kaže da on šmrče kokain, ovaj njemu kaže da je on prasac, Alo, ako vam niko u državi nije rekao, eto ja ću vam reći, Milanoviću i Plenkoviću, pa pička vam materina. Pa dajte se saberite, pička vam materina. Ovaj kume premijer, paz premijera, jebem ti živote majku, paz premijer. Ti premijeru kažeš, imaš klempave uši, on ovako, pa s obzirom, pazi, on je briselski čovjek, kume. S obzirom na klempave uši i situaciju u kojoj se moje uši nalaze, ja vam mogu odgovorno tvrditi da sam sklopio ugovor sa NATO savezom gdje moje uši služe za radar kontrolu zračnog prostora Republike Hrvatske, dok recimo predsjednik Republike Hrvatske, kojeg ujedno smatram za mungosa, se ponaša budalasto i njegov nos je izrazito kljukast s obzirom na Ajdu pičku materinu. Pa koga više kume zanima priča između vas dvojice?